Benvidas e benvidos a segunda xornada desta tarde na que compaxinamos o obradoiro con Xoán López Viñas, que está na segunda planta. Nada, é un placer presentarvos o compañeiro e camarada, compañeiro da Cigansino e camarada da Interpol, Modesto Corderí. Inspector Corderí. Perdón. Aquí o dos graos é como na escola. Ele, ademais de ser pois policía da Interpol neste momento aquí na Galiza, tamén exerce de profe na Escola Oficial de Idiomas da Coruña, profe de chinés, e veu para aquí tamén como profe de español como lingua estranxeira. Non sei cal das tres facetas é así a máis profesional que a súa banda. A de policía, sempre. A de policía. Sí. Ben, o mellor sempre é abrir un paso. E nada, facedelle caso, se vos pide que vos levantedes ou que fagades algo, máis que nada porque non sei como actúa realmente. Todo isto sempre é así algo de incógnito. Entón, pois, Modesto, cando queiras. Bueno, esta é a comisaría de Santiago. Dixeron que aquí estaban todos, había inspectores, había policías, sobre todos policías da comisaría de Santiago de Compostela. Bueno, pues un placer coñecervos, un placer vir para aquí. Temos que montar o operativo, un momentiño que traigo todo aquí preparado. Montamos o operativo e empezamos xa. Bueno. Si queres que che diga os nomes da xente que está sentada, dos compañeros e dos compañeros, si queres echamos por orde de lista. Por orde de lista, bueno, home, podía ser unha idea. Moi ben, si, vamos a ter unha conexión. Espera, que me chamou o comisario fai pouco. A ver. Aquí vamos, aí, como idea. No, vamos ben. Vamos a ver. Un momento, que me están chamando, perdón. Hai wifi aquí. Non tedes wifi? Ni idea. Non dices así, non vai moi ben. Vou probar desde aquí. Sí? Ah, con datos, sí. Ahora sí. Comisario, hola. Temos un caso urxente. Alguén roubou 2 obxectos do Museo do Louvre en París. Ostra. Un obxecto é un poema da escritora Luisa Villalba. O outro obxecto é un colar de perlas da actriz María Casares. O ladrón deixou unha máscara e unha mensaxe. A súa misión consistirá en recuperar os obxectos e atrapar o ladrón. Para iso, contará coa axuda das axentes da policía da comisaría de Santiago de Compostela. Entendido? Sí, comisario. Envíolle a foto da mensaxe por WhatsApp. Boa sorte. Gracias, comisario. Bueno, compañeros, pues entonces empeza o operativo. Tenemos que recuperar. ¿Qué cosas tenemos que recuperar? ¿Un poema? ¿A máscara hay que recuperarla? No. A máscara é o que se deixou o ladrón, creo. Ben, hai que recuperar un poema e un colar. De quen? Muy bien, compañeros. Pues vamos a seguir. Entón, para eso, me falta axuda. Vamos a tener... Vale, vamos a tener aquí un compañero. Muy bien. Aquí, otro para lá. Vamos a pillar aquí. Muy bien, perfecto. Vale, vine con nós, podes presentar un momento. Temos aquí grandes policías. Moi ben. Vale, podemos presentarvos rápido, o sea, o rango e o nome. Sí, por exemplo, pois inspector jefe oficial. O máis baixo que hai? Pois é o chofer. Chofer. Anxo, moi ben, Anxo, que vai? Elena, son inspectora. Moi ben, Elena. Hola, son Sonia, son, bueno, a policía que... Vale, mira. Sonia, vas buscar tú o inspector jefe, dice o tipo, inspector jefe, tú vas buscar a unha secreta, por gafas, e outro da secreta, tens que buscar a 3 compañeros máis, vale? O que queirades, vades e buscades un que vai ser... Os das gafas de sol son da secreta.
Esta es inspectora jefa, encantada. Sí, ojalá usted. Sí, ahí en Interpol, claro. ¿Cómo se llama? Cristina, inspectora jefa. ¿La secreta tenemos a alguien? Por favor, vamos a ver. Ahora la secreta es simplemente unas gafas. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Casi mato ahí con un nombre sonado. Sí, no sabemos ¿Cómo se llama? Yago, la secreta. Vale. ¿Alguien más? Hacemos unas gafas. Muy bien, ahí muévanse para la gente que está saliendo. Estamos policías. Gracias, se puede volver. Sí, ya estamos. Por favor, preséntate a la última compañera. La secreta, sí, solo sabemos todos, ¿no? Somos compañeros. Así te puede decir el nombre. Sí, puede decir el nombre. No pasa nada, es un nombre falso, seguro. Muy bien, entonces tenemos esta máscara que nos deixou e deixáronos unha especie de... Uy, que me mato. Se podes pasar a seguinte, por favor. Es la compañera, sí. Dale para allá, sí, sin medo. ¿Estás preparados? Mira de para atrás. Sí, señores, esto patrocina Netflix Liga. Vamos a seguir, siguiente, por favor. Muy bien, seguimos, vamos a elegir, porque claro, está empezando la serie. No sé, ¿a quién quiere? A Lois, pilla a Lois, por ejemplo. Calla ahí, siguiente. Vale, pillamos a Lois, vamos a ver, empezamos. Ahí, dale, caña. Sí, siguiente, dale, se me. Ahí, para derecha. Vale, decimos a nuestra serie, ¿cuál queredes? Friends, vale, pues es bonito, pero no os queremos un galego, ¿no? Porque queremos a la derecha, ahí, esa. O Misterio do Camiño de Santiago, esa é a nosa serie, perfecto, vamos a empezar agora. Tenemos os policías. De que vai a serie? A ver, Ana, de que vai a serie? Eu non quero falar moito. Bueno, é verdad, que era secreta, non quere falar moito. Bueno, un grupo de policía de Interpol investiga un misterioso roubo de 2 obxectos no Museo do Louvre de París. Bueno, eso é o que pasa. Vamos a seguir. Moi ben, seguimos. Patrocinadores ahí, vale, ya llamáis, por favor. Bien, estamos aquí, bueno, estos somos pues vos, profesores, producido por la TIC en sí, nosotros todos somos nuestros patrocinadores. Esto que tenemos, veis, un mensaje do comisario López, que nos envía esta máscara que tenemos aquí, e un mensaje, a ver qué mensaje é. Vale, tantos policías que estamos aquí, los que estáis ahí sentados, sois analistas, tamén policías, podedes participar. Quen creedes que é o ladrón? ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Sí? ¿Ustedes sí? ¿Podían leer? Sí, inspector. Nas horas da noite xa bocha, o cabaleiro astuto, forte dunha rocha. Con elegancia e audacia fai o seu xogo. Moi ben. Onde lúa branca o corazón vai logo. No bando dos ricos, un sorriso calado, nas rúas de París, o seu nome grabado. Ben, podedes debatir, quen credes que é? Alguna idea? Aquí, tiene que ser inspectora sepa que me controla. Lupín o... Lupín, vamos a ver si es Lupín. Exactamente, muy bien, ya tenemos el primero. Después de o ladrón. Arsène Lupin, muy bien. Vamos a seguir. Estamos en París. Tenemos que inspeccionar o que robaron fue ese libro, ¿vale? De poemas. Y además robaron, vamos para espallarte, gracias, collar de perlas de María Casares. Que tiene un valor incalculable. Nos, que somos policías galegos, tenemos que recuperarlo por la nosa patria. Eso no puede ser robado, ¿verdad? No. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Empezamos con Netflix, la canción de inicio de la serie. Esta es nuestra canción, ¿de ahí? Sí, está, tranquilo, sigue. Tenemos la canción de la serie, ¿no? Estamos preparándonos. Muy bien, ahí estamos. Ahí. Cavaleiro astuto, como una rocha con elegancia audacia, fai o seu xogo, ladrón de luva. Mira qué bonito camino. Corazón bailó, o bando dos ricos, un sorriso, calado nas ruas de París, o seu nome grabado. Pensar escuro, como un muro de sombra inmerecible. Pero no verás a tu camino. Sí, podemos. Este que hace tiempo tiene licencia. Sí. Muy bien, vamos a esto un poco a la canción de la serie, cuando empieza. Vamos a empezar ya con la acción. Bueno, cruzamos, eso de acción en nuestra serie. Vamos a ver siguiente, sí, empezamos con Camiño, que es lo que vemos aquí. No, vamos a ver Camiño, compañeros, tenemos una misión, recordad, el libro de poemas, el collar de perlas.
primeira parte que faremos é comezar o Camiño de Santiago. Vamos a escoitar como se nos presenta o camiño. Mira, aí vivía eu, esa miña casa. Logo emigrei e xa nada. Que tempos, Que tempos aqueles, verdad? Cando xogábamos aí nos castros con pedriña. Sí, sí. Así quedado. Eduardo Domingos Álvaro Galicia surgiu desde moi antigo. Quen é esa voz? Alguén coñece? A Rosa dos Ventos, produz Quen é esa voz? moi especiais. Que escritor galego? Ah, moi ben, o chofe controla. Moi ben. Tempo traspasado perdía a memoria. Por oeste, o fin do mundo, o Finisterrae. Os povos que caminaban cara o sol vían tamén Galicia como o peirao de embarque cara Valén, cara máis alá. E así as almas collían xeito de barca. E barcas foron de Quinten de Galicia a Irlanda. Bueno, isto é máis histórica, non xa o sabemos, vale? Isto é para xente que non sabe nada do camiño. Non xa o sabemos. Vamos a saltar, porque non hai tempo, pero bueno, ben. Entón, roubou as cousas e deixounas ao lado, a través do camiño, no camiño. Temos que atopar todo eso, non? Vamos a pasar. Primeiro, xo o que faremos é, no Camiño de Santiago, que paisaxes, que obxetos, que persoas, ou animais, ou plantas se poden atopar. O xogo chamamos que son un árbore, vale? Entón, para xogar é moi fácil. Vamos ter aquí os cervezas, xa estamos. Entón, vamos a echar un pouco para atrás. Eu empezo e digo, son unha árbore. E calquera de vos acerca, chega e dice, pois eu son un paxariño. E a terceira persoa dice, pois eu son o que sexa. Eu son o sol, vale? Simplemente eso. E logo vamos cambiando. Foi 3 persoas, falta 3, vale? Eu son un árbore. Agardo por vos. Eu son unha nube. Perfecto. Eu son unha flor. Moi ben, estamos 3, verdad? Como cambiamos o xogo? O máis antigo de todos, que son eu, que árbore, decido con quen me vou, con quen saio da escena. Entón, vou me ir coa nube, vale? Voume con o beixo, vamos, e logo vou a empezar aquí no centro e isto mesmo, por repite, eu son Eu son unha flor. eu son unha flor, que vai con ela? Eu son unha caneliña. Eu son un avión. Un avión, perfecto, entón, A flor vai no avión. vale, entón, quedas outra vez e dices, eu son Eu son unha caneliña. Eu son unha ratiña. Eu son unha pedra. perfecto, a ver, a que estaba antes, Eu. con quen te vas? Coa ratilla. Entón, és unha pedra, eu como mestre Mateo. Eu son inspección de traballo. Pedra, con quen te vas? Eu voume co mestre meu. No mestre Mateo, vamos para atrás, e a última ronda, venga, vamos a ir, eu son inspección de traballo. Inspección de traballo. Eu son un vidro roto. Ai, son sindicalista. Ti és o Eu son un sindicalista. Ahí está, sindicalista Teseno, patrocinado por la CIGA. Vale, muy bien, esto es genial. Un aplauso a todos los compañeros que hicieron la primera prueba. Vamos a hacer son un árbore, perfecto. Vamos a seguir este show. Vamos a ir, son un árbore, perfecto. Agora, muy importante. Agora necesito a 4 voluntarios, los policías que tenemos aquí, es muy fácil. Mellor que non leven gafas, o sea, que non leven gafas normalmente, porque vos vou dar isto para tapar os ollos. Vale? Bueno, os que non leven gafas, vamos a xogar primeiro. É novillo, compreendo non sí. Está novillo, sin abrir. A ver, quen máis non leva gafas? Aquí é o compañero. Vale, entón, moi fácil. Vos vais preparar e quero que poñades eso para que non deixades nada. Quero que esté todo completamente escuro. Vale? Bueno, completamente, máis ou menos, ¿no? E o resto, que non queres botar, tedes que ir conmigo para aquí. Vamos a ir para aquí, perfecto. Tirados para mirar para ali, eso é. E as compañeras tamén van a xogar, vale? Ben, que vamos a facer? Pois primeiro eso, que, por favor, pollades aí como se estiveran nun avión ou dormir unha cestiña, vale? Entón, polledevos eso, cando todos os teñades, si podes quitar os sombreiros, se vos molesta, vale, moi ben. Entón, ahora que non vedes, mira, deste lado, para que estedes un pouco máis xuntiños, aí, quietos, xa. Vale, entón non vedes nada, ou moi pouco, non, nada. Pasemos a seguinte diapositiva, por favor. Ben, eu vou elegir un destes que está aquí, vou elegir un lugar, e nós temos que facer sons que se escoitarían nese lugar. Non se pode decir verbas, non falar sons, vale? Eles teñen que adivinar onde estamos. Pero vos, mentre escoitades, non dicir nada, só escoitades, non falar, escoitades. Eu vou dar aquí, a este toque aquí, dá oi ping, entón empeza o xogo. E todos os que estamos sentados, os compañeros de aquí, vamos facer sons deste lugar, vale? De outros lugares, vale? E vos escoitades, e cando volva a sonar outra vez, ping, aí xa podedes decir.
Vale, entendido, estamos por los caminos, estos son lugares que te puedes tocar los caminos. Vale, pouco lle entón un deles, e vou a marcar para que sepades cuáles. Vale, entón, vamos a ir aquí. Vedelo ben desde atrás? Sí, o polo máxico, sí. Aí estamos. Entón, este é o lugar. Quero que fagades sonidos, cando empece tal, de que se escoiten ali, non falar. Preparados, listos. Moi ben, hai máis alto, veña. A ver, que respeto por aquí. Ben, moi ben. Perfecto, moi ben. Podemos facer ruidos. Vale, moi ben, paramos. A ver, compañero, onde crees que estás? Restaurante. Sí, un restaurante. Restaurante. Unha taberna. Taberna. Sí, en Artúa, queixo... Vale, podedes ahora daros a volta, podes quitalo, a resposta era cafetería bar, pero aceptamos restaurante, moi ben, un aplauso. Bueno, vamos a quitar a gafas xa, porque non vejo nada. Vale, moi ben, perfecto, seguimos, entonces tenemos que buscar todavía, non atopamos nada, seguimos. Ben, atención, temos un código 12 na taberna do Manolo, código 12. Ostras, código 12. Temos que ir entón a taberna de Manolo, vamos alá, vamos no coche de policía, chegamos a taberna do Manolo, e que hai na taberna do Manolo? Fijaros, mensaxe. Hai un sobre, este sobre, aquí, que está, vou poñer aquí abaixo, está nunha mesa da taberna do Manolo. Estamos na taberna do Manolo, somos Interpol, Policía de Santiago. Manolo, que pasou? Vedes este sobre, apareceu aí, vale? Hai que collelo, alguén que vaya a coller. Sí, moi ben, graciñas, que se toda a chefa. Sí. Vale, unha prórroga aí, non toques, bueno, está ben, moi ben. Abrido. Ahora vos mostraré o que hai, vamos a ver o que hai. Vale, nese sobre hai dúas follas. Vamos dividirnos en dos grupos de 3. Vale? Entón, está vos 3 e vos 3. Vale? Gracias. Vale? Tedes que leer o poema galego, que son diferentes os dous, e pensar como o vades representar sen falar e sen movimento, como se fora unha foto, como se fora un cuadro. Cada persoa pode facer unha cousa diferente, vale? Podes expresión facial, mover e tal, pero non podes mover, tedes que estar estáticos, como se fora unha foto, facer unha foto. Vale, entón, pensadeo, os dous, mentre o vades facendo e ides pensando, vamos poñer aquí xa en concerto na taberna do Manolo, dalle aí, que son uns compañeiros, todo o concerto de fondo. Cando acaba a canción, todo o que facer. Tranquilo, tenéis un par de minutos. Muchas gracias, Pablo, por la ayuda. No tuvieras tú unas situaciones nada. Y cuando dices que me despisto... No, tienes... Sí, perfecto. ¿Están preparándose? Vale, queda un minutillo máis ou menos, entre un minuto. Non podedes falar, solo unha foto estática, un cuadro. Sí, tengo que mostrar aos compañeros, sí. Nos estamos ya. Vale, profesionales, muy bien, pues vamos a preguntar a otro, pues espera que ¿cómo vale? ¿Qué tal? ¿Se lo digo José? Sí. Vale, damos de pausa, estamos aquí, sí, sin pasar al siguiente, no, sorpresa. Vale, muy bien, vamos entonces a preparar este grupo, primero y luego vos. Primero grupo, vos, pues ya colocademos para... Así que la secretaria Ana García. Pues bien, recuerda que es estático, tienes que estar quietos, como si fuera una foto. Si haces eso, haces quieto, sin falar, quietos, así quiero una foto así, muy bien, quietos, eso, quietos, o sea, ese es vuestro cuadro, vuestro poema. Vamos a ver a otro grupo, o vuestro grupo, así. A ver, recuerda, tienes que estar quietillos. Muy bien, ahora pasamos, ahí están los poemas.
¿Qué grupo es cada poema? Ah, esta me fácil. O está fácil, bueno, son dos. La sesión es fácil, o dos por eliminación, ¿sabes? Vale, o un. Vamos a leer ahí, ¿puedo leer? Compañera, ¿sí? Este baixe e aquel baixe, e todos se van. Galicia, si non me quedas que te poidan traballar. Tes, en cambio, orfos e orfas, e campos de soledad. E nais que non teñen fillos, e fillos que non ten pais. E tes corazóns que sufren longas ausencias mortais. Viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Le vemos, aplausos. Ahí está. O que están ligando, o compañero. ¿No? Quedan ahí, ¿vale? Vamos a ver este de aquí. ¿Puedo leer? Sí, gracias. Pensar o escuro como un muro de sombra envelhecido, do outro lado o sol sempre do outro lado, lonxe, infinitamente lonxe desta xanela, a que rebota estremecida a confusión que por min padece o ar, e as ausencias que proxecto como sondas de algún min que enmudece. Que ben, un aplauso tamén para compañero. Mira, no está vendo malo, que hai aí? Coño, Dios, rápido, vamos. Ahora pues llevamos a de policía otra vez, estamos otra vez. ¿Qué libro es? A ver. Pensar en espuma. Conseguimos la primera parte, venga, primera prueba, recuperada por la policía. Ya tenemos otro poema, como se ve de los Reyes Castro, ¿no? Pero nos pillamos ese. Muy bien, este equipo es brutal, vamos a seguir adelante, venga. Llegando a Santiago, ¿vale? Estamos en el camino, patrocinador, por supuesto. Vamos ahora que ya conseguimos 1, 2, 2. Sí, ahora xa se poderá ver a seguinte. Bueno, vamos a camiñar a Santiago e vamos a pensar como é a vida diaria dun peregrino. Que cousas facemos todos os días? Hasta aí, Pasar los pesos. exactamente, exactamente. Cosas que facemos, habrá que erguerse, habrá que desayunar, se poden, camiñar, por suposto, pero temos, para un momento a música, porque logo la pone, que está automática, é unha trampiña que se puse, no, pero moi ben. Vamos entón a pensar cousas que un peregrino fai durante o día. E só quero que escollamos 3 actividades cotiás un peregrino, 3 actividades. Por exemplo, vou escoller unha que é ducharme, vale? Entón, eu escollo este lugar aquí da aula, empezo aquí, é a miña actividade de ducharme. Entón, ducho, non falo, só me ducho. Cando acabe isto, vou a outro lugar, eu vou ir aquí. Por que? Porque me dá ganas, porque dixo, é o segundo lugar. E aquí que fago? Aquí estou desayunando, comendo, vale? Cando pase este segundo, vou ir ao terceiro. O terceiro que ven así, é camiñar. Vale? Cando acabe o terceiro, volvo outra vez a empezar o primeiro. Onde estaba antes eu? Acordamos? Pois volvo outra vez a facer un bucle. Vale? Aquí estou. Volvo a luchar. Cando acabe isto, que facía? Eu fago o meu almoço. Cando acabe isto era camiñar. Así, vamos a facer eso. O que vamos a facer é que cada un de vos faredes 3 cousas, algunhas diferentes, outras iguais, en distintos lugares da aula. Non quero que estedes todos aí porque chocamos. Entón, se tú te encontras con alguén, cuidado, deixa pasar, tú vas ao teu aire. Tú tens o teu objetivo de facer un triángulo. É así, nada máis. A música vai soar, mentre a música soa, nós facemos eso. Saberedes o público cando ve o chulo que queda. E cando a música vai un pouco máis rápido, nós tamén iremos un pouco máis rápido, o ritmo. Vale? Entón é moi fácil, que tedes que facer? Buscar un punto de inicio. Ahora pues un punto de inicio. Señor inspector. Sí, dígame. Tengo una duda. Conteme. No entré nada. No, Si hay que repetir todos son más actividades. No, cada as túas actividades son túas, as delas son delas. O mellor pode coincidir alguna, porque todos somos peregrinos, eso non pasa nada, pero as túas son túas. 3. Entón, que quero que fagades, compañeros? Elegir un sitio, podemos estar por aquí, vale, un sitio na aula, tampouco vou vayades ao baño, pero por aquí, por la zona de aquí, vale? Podedes volver aquí para hacer unha actividade, o terceiro tamén, vale? Podes empezar aí. Entón, vamos a poñer a música, tedes que centrarvos simplemente en facer esa actividade. O mundo non importa, só a vosa actividade. Vamos, pois. Vamos cambiando. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse,
je suis seul, que je t'avais recevoir. Seguimos, esto de pasión, sí, eso es todo. Paris qui mesure notre mémoire, et Paris qui bat la mesure, murmure tout bas. Une valse à 3 temps, Un poco más rápido. qui se prend encore le temps de sortir des côtés de la nuit. Aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 temps. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 5 temps, une valse à 100 temps, une valse à 100 temps. Va rápido, está cambiando el día, ¿eh? Vamos para un momento. Paramos conselados, ven. Vou ver a secreta, o compañeiro secreto. Ahora vamos solo ver a él, todos parados, pero xirando vamos ver o que fai o compañeiro. A ver, que actividades fai él? Vale. Venga, ahora damos outra vez o play, o audio yo, desde o principio. Ahí. Sí, un pouco, sí, mellor, un pouco. Aí, vamos ver. Homero, tú sigue o que facías antes. Que estás facendo? Bailando na discoteca, clarísimo, non? Tamén, vamos a seguinte actividade, non, fai no movimento, como facías antes. Está facendo fotografía, moi ben, segunda actividade, terceira. Importante para un bo peregrino. Moi ben, a quen queres ver dos compañeros? A quen queres ver? Este no es el vamos a escuchar ese, vamos a ver, todos paramos. Puta crema. ¿Pero crema de los croissants? No, crema de celular, muy bien. Inspector, siga buscando por lo seguro. A ver, ¿qué sabe inspector? ¿Pero qué? La suya Galicia, por supuesto. Colocar la mochila, que es por pesada. Un más, tenemos tiempo con la última compañera. ¿Qué quieres ver? Ven, vamos. ¿Qué estás bebiendo? Licor café orense. Licor café que se Está chorando. Una despedida. Es una despedida. Bebé está chorando poco. Ahora me pasa mucho con el peregrino. Muy bien. Un aplauso para todos. Gracias. No tuvimos tiempo de ver todos, pero bueno, todos os fieches genial. Estamos xa en Santiago, antes da catedral. Sabéis que en Santiago hai un lugar que chama Pazo de Pedrosa. ¿Alguien coñece? No. Pois eu tampouco coñecía, pero vos sei que este xogo, e sí que existe, es cando vedes esa foto, sí, coñécelo. No, bueno, é que logo cando vedes esa foto pon a calle todo, está en la cidade. Vale, que pasou no Pazo de Pedrosa? Dale o seguinte, no, iso é o sponsor. Un código 15, Dios mío, código 15. Código 15, pero está todo. Hombre, un código 12 entendo, pero un 15 non me cuadra. A ver, Arsène Lupin non é capaz de facer un código 15. Serlo. Arsène Lupin é o noso ladrón que buscamos. Tuvo que ser outro. Tuvo que ser outro, porque, pero un código 15, Dios mío, pasa de ver o que. Vamos a ir, chegamos ao Pazo, código 15. Mira, mandame este mensaxe, o Lupin, mirad, o conde de Pedrosa era un avaricioso, e non lle pagaba os seus empregados. Percha má vaciga, que capturaba. Este é o seu merecido destino. Dios mío, un código 15. Eu pensei que era un ladrón de lúa blanca. Nunca na miña vida pensaba que iba a matar. En nos 15 anos que non Interpol, nunca pensaba que iba a ver isto. Vamos, mira, onde está? Calle Nova, Rúa Nova 40. Se algún día vais por aí, pois fixaderos que hai este edificio, ves? Aí arriba, eu lo que pasaba por aí, sí. Arriba dereita. O conde de Pedrosa está morto. Chamamos a nosa policía, obviamente. Temos que facer unha especie de investigación, vale? Necesitamos estas sillas terceras, poñelas diante. Aquí, axudadme, veña, como xa están pagos, porque hai como que veño en avión, veña, que sale falta unha máis. Sí, por favor. Vale, ahora... Muy bien, perfecto. Vale, 4 voluntarios, é moi fácil, non hai que pensar moito. Moi ben, pero sempre dando exemplo. Muy bien, no, secretario no puede estar bien. Claro, secretario no puede. Venga, sí. Es muy fácil, este sitio es el más fácil de todo. A ver, ¿qué más? A ver, jefe de estudio, vicedirección. A ver, ganó vicedirección.
Vale. Ben, que pasou aquí? Ahora xa non é inspectora xefa, agora é unha testemunha. Porque aí, como vedes, hai xente de moitos países. O conde de Pedrosa tiña amigos ingleses. Ele falaba inglés porque viviu en Londres. En esa festa, en su pazo, había xente de varios países, de países moi lonxanos. Países que falan idiomas que non entendemos. Aí está despois. En este caso, se non eres policía, se queres, por un momento, entón, que vais a ser? Vais a ser as testemunhas, dúas testemunhas do que pasou. E os dous compañeros da secreta, tedes que vir por aquí a interrogar, e vos tamén poderedes, a interrogar, a preguntarles testemunhas do que pasou. Temos que ter unha idea de que pasou. Cando tú falas, por exemplo, falas un idioma inventado, falas ruido, un pouco que fixo Darío Fo en Italia, é dicir, un idioma inventado. Por exemplo, imagínate, para decir, boas tardes, como estás, ya? Por exemplo. Moi ben. É un idioma inventado, pero é importante que tes que fagas movimento coas mans, algún. Porque, gracias a intérprete, ela vai nos traducir a galego o que está dicindo a esta testemunha. E os policías se les vos facedes preguntas, por suposto que vos tamén podedes preguntar. Se es unha pregunta, facemos que pregunta. Igual, tú pensa que tú vas a decir o que che pete. Tens que facer ruido cando falas e mover un pouco as mans. E o traballo duro vai ser aquí po compañero que é intérprete, que terá que tamén o que te pete a ti de traducir en galego. Vamos a facer un exemplo, veña. Vai decir boas tardes no vosso idioma. Entón, intérprete? Boas tardes. Arquinosa. Perfecto, falo moi ben, estes son profesionais. Pregunta, primeira pregunta. Como te chamas? Amelia. Amelia, exactamente. Un país moi lexano. E outra mesma pregunta para os dous. Como te chamas? Como se chama usted? Carraquí. Ita. ¿Es su apellido? Nome. Vale, se controlan do idioma son os intérpretes, nos fiámonos sempre, porque sempre traballan con nós con intérpretes. Son sempre de fiar os intérpretes. Vamos, outra preguntilla que podes facer usted, sí, da secreta. Leva moito tempo aquí. 6 meses. É que é un idioma de cumprir. E por aquí, sí. Micheta Carrica. 5 días, pero tanto sería unha cosa que... 5 días. Bueno, aquí, ven, preguntas a los compañeros que nos están mandando por WhatsApp da comisaría de Santiago. Ven, ¿quién tiene una pregunta? ¿Qué hacemos? Hasta ahora no sabemos nada de lo que pasó. Sí, aquí tenemos... ¿Por qué estaba no pazo do señor Pedrosa? Muy bien, cada un, aprendemos para los dos. ¿Por qué estabas no pazo do conde de Pedrosa? ¿Por qué? Vale. Quería que lle comprase xoias. E por iso foi ali para subornalo. A ver se compraba un reloxo, pendentes. Era máis para facer negocio, iban aí a facer negocio. E a ver a outra testemunha, outra persoa? Por qué? Corrinosca pichitín a cuchi. Nopi carrasquiti. Nopi cuchi carrascosa. Parece un pouco euskera, ¿no? Un poco aí. Y saliendo un bar tomé bastante licor de café, sentóme mal, necesitaba ir al baño. Está clarísimo. Sí. Una última pregunta, no tenemos más tiempo. Venga, última pregunta que tenemos que seguir con la investigación. ¿Alguien o policías también? Sí, o lo público? policía. Sí. Usted, no día de autos que se apareceu o colar, non dicía vostede que levaba uns zapatos amarelos que quedaron ali deitados debaixo da cama? Está clarísimo. No, levaba dous pares. Un primeiro con un zapato alto e como lle mancaron os pés, pois daquela se cambiou e se puñou os amarelos. Muy bien. No caso de esto, última apreciación. Sí. La misma pregunta. Pues vale, pero que responda. Sí. Toda la pregunta era ¿por qué no día de autos? No, es importante. No día de autos. Día de autos, muy importante. Gracias. Marraquilla por choquita, catuqui, picu. No sé a qué se refiere la día de autos, porque yo realmente llevo 5 días aquí, pero en autobús. Bueno, pues un aplauso para todos los intérpretes. Vamos a colocar las cadenas otra vez como estaban.
Bueno, esto está un poco... Bien. Entón, conseguimos unha grabación dun interrogatorio que fixo a Scotland Yard, que tamén traballa con nós, en la que non somos Interpol, Policía de Santiago, traballamos tamén con Scotland Yard. Entón, este vídeo está feito en inglés, non sei, espero que non se ofendan, pero bueno, que non tiña versión galega, vale? De todas maneiras, ten unha traducción en castelán. Entón, vamos máis ou menos seguir o subtítulo. Eso é o interrogatorio que fixo Scotland Yard, que nos mandaron, como somos compañeros. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dust will begin to... Quedes ben? I was polishing the grass in the master bedroom. I was buttering his water scope below stairs, son. But I was plunging my petunias in the body chair. That's the one. Perdón, parei unha cosa para atrás, sí. Ben, parei no, porque quería que vos imaginades cal credes que os tres que había aí que era a persona máis sospeitosa. O home que está cruzando el abro, a moza que está ali, ou a muller do señor. A moza que ten un xeito contundente. O mordomo. A mordomo, tú crees, sí. Bueno, esos son policías, supónse que non, vale? Pero a mordomo, a maioría, non hai máis ideas. Sí, a rapaza que ten ese xeito contundente. A rapaza tamén pode dar, non? Bueno, co maceta tamén se pode... Eu a las petunias, A las petunias. A ver, a las petunias é a señora de Pedrosa. A señora, sí. Bueno, vamos a pasar un pouco... Perdón, que te pillar. Vamos a ver. Vamos a ver las petunias. Me cago para aquí. A ver cal era. That's the ball. Arrest. Let it slide. How did you know, madam, there's anyone to come to the stage on the rubbish? Ah, era a condesa. It's just a matter of observation. Ben. Vale, a pregunta é: alguén decatouse de algún cambio na Arcea? Dous cambios por aí. Que cambios? Fixados os cambios que pode haber na Arcea. Vamos ver agora. Hai 21 cambios. A esquerda, as flores, cámbianas. Están con unha cámara diferente para verlo. Fixados, hai un oso aí. O morto. O conde cambiou por outro. A alfombra, o oso. O sombreiro da señora. Cambiaron 21 na cousa. Aí volve o segundo morto. Hasta a roupa que levaba o inspector. Antes era gris e agora é máis ben blanca. Non nos dimos de conta. Pois estábamos centrados en escoitar, en mirar os subtítulos. 21 cambios, señoras e señores. Entón, que vamos a hacer agora? 3 persoas dos policías, 3 persoas van a seguir un momentinho fora da aula e os outros vamos a facer algún cambio aquí dentro. E cando volvades, tedes que ver se vedes ou non descubrides os cambios que hai. É moi divertido, tanto dentro como fora. Entón eu deixo vos libertade. O que queira sair un momentiño, un minuto, mentre cambiamos as cousas, e logo entra. 1, 2, 3, 3 fora, sí, 3, vale? Pero antes de salir, botar unha llave. Claro, porque senón, por aí, vale, xogaremos desde a mesa para lá, vale? Da mesa para lá. Da mesa para lá non xogamos, non é demasiado. Desde a mesa para lá vamos xogar, vale? Botar un vistacillo, a ver... Outros non fagades, porque entón... Mirad, por aí podedes moveros, agora tedes un tempo para ver en perspectiva, onde está... De aquí para... Sí, vamos a xogar de aquí para ali, porque senón ali é máis lexos, non temos tempo. Desde aquí para lá, eso. Bueno. Ben, controlades? Todo claro, señor inspectoras. Sí, todo correcto. Vale, pues compañeros, vámonos en un minutiño. Vale, echamos. Echad a porta, por favor. Vamos a tomar un café. Tamén. Aí en policía sempre se fai eso. Vale, moi ben, que todo, moi ben. Quero que hagan ese cambio de sitio. Hola, esto. Una botella de agua. Ah, perfecto, gracias. Tengo para emborracharlo. No, para que apoyes allí. Vale, esta botella no está. Queda allí, venga. Vale, stop. Cambio, tenemos un cambio de... Sombrero. Esta cousa é un sombrero. Moi ben. 1, 2, 3 e... Vamos a facer outro cambio importante, que é o que teñen que encontrar realmente. Que é isto? Colar. Voy a pasar. Pero máis importante, onde o queredes pôr? A ver. Alguén que o poña. Que o poña? Venga.
Vale, entón, cantos cambios temos? A ver, cantos cambios temos? Temos. Ah, outro cambio. Aquele que viene fora. Aí non se debe ver moito. Bueno, así un pouco máis, porque senón... Vale, un opor, dos, a partir de que así, un, dos, tres, cambio de sitio, cuatro, romperio, cinco, colar de perro, xa está, 5 cambios, suficiente. Vale. Vámonos a chamar. Ah. ¿Encontrado uno ya? Ya encontraron ese, los sombreros. Vale, o polo que estaba na mesa. Perfecto. Ali estaban sentados diferente, un, dous... Y ya se los todos. Sí. ¿De qué más? A ver, hay 5 en total. Pues quedan 2 cambios, ¿no? Un colar. Un colar. ¿Al total es colar? ¿De qué? ¿De qué es colar? Pequeño colar. ¿De qué es colar? A ver, de María Casares. Dale, seguite, atopámoslo. Atopámoslo, aplauso. Falta un cambio, ¿eh? Falta un cambio. Falta un cambio. Falta un cambio. ¿Cuál? Ah, bueno, sí. Es máis difícil. Tomar una millonada. Un cambio está por esta foa, por aquí. Falta un cambio ainda. Sí, falta un. Tedes 4. Sí, aquí hai seguro, sí. Sí, eso es verdad. Xa o dixeron antes. Sigue faltando un, ¿eh? Doy una pista. Hay que ser de teño. Hay que ser de teño. A usted da una... Sí. E un poeta. Muy bien, vamos a seguir. Ya nos queda nada. Ya estamos ahí a punto de dar de caña. Seguimos. Estos compañeros son muy vos. Policía de Santiago, muy vos. Muy bien, Santiago de Compostela. ¿Afino camiño o no? Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora? ¿Pero tenemos a Santiago? Sí, vamos bien, sí. Gracias. Sí, dale. Santiago, ¿é afino camiño ou non? Vamos a darle un pouco máis para diante. Ben, vou pasar aquí unha folla para que a ver se me pega para todos, máis ou menos. Sí. Aquí. Perfecto para compañeros. Vale, ayúdanos a repartir, que para eso estamos ahí, se puede decir. Vale, esto, para un momento, sí. Vale, esto es basado en un poema de un escritor griego, vale, que se llama Cavafis, que falaba sobre Ítaca, sobre la historia de Ulises, ¿no? Ulises tiña ese destino de llegar a Ítaca, que era algo muy, como que él pensaba que iba a ser increíble, pero cuando chegou de vello, o lugar que era Ítaca era un pouco bastante bueno lo que se pensaba, ¿no? Entón, é un pouco ese poema a idea do camiño, ¿no? A idea das Ítacas, de nosa imaxe que temos. Entón, ahora vamos ver uns alumnos do IES Manuel García Barros da Estrada de Pontevedra que fixeron un vídeo basándose neste poema. E a expresión que teñen, ¿no? Fixeron moi ben como lo que fan. Vamos entón agora mirar os rapaces. Lleno de aventuras, lleno de experiencias. Los destrigones y los ciclos. Liberado o celo. Nunca tomarás a despierto. Se te un pensamiento elevado. Se es electa con Dios y ilumina tu espíritu de todo cuerpo. Ni los destrigones ni los ciclos. Ni con veloz, pues en no me toparás. Se non è attuale lo sorelle. Se non è la che ci porta. Ni che cammini si sarà. Che se sa molto las mañanas de verano. Y que con placer he visto. Llegues a puerto. Tener a tus puertos. Y adquirir las millones. Morales. Evan. Esto los ópticos muy sensuales. Tanta variedad de comandos. Vaya cuantas creadas de sí. Y aprenden a tu poder en sus años. Ela é a Santiago da Carne. Ela é a tua meta, o teu positivo. Mas não há pessoas que não estão rodeadas. É melhor que durante muitos anos. Te regalos a ellos en correr. Y te decido de dar tataras en un camino. Sin alargar, que irá a hacer riqueza. Y la ya se ve una hermosa viaje. Se te le gasta de
Moi ben, pois isto tamén para reflexionar, non? Moitas veces. Un poema traducido galego, un autor grego. Moi ben, entón xa estamos casi rematando, sí, xa estamos rematando, e como decía Pablo Coelho, Santiago non é o principio, non é o fin, pero tamén é o principio, non? Como unha metáfora tamén de que, seguimos así. Atención, un mensaxe de Lupin, a ver que di. Inspector Cordelia compañías. Son Arsène Lupin. Sí, son unha muller, non un home, pero uso o pseudónimo de Arsène Lupin. Estiven sempre ao vosso carón disfrazada como a policía. O roubo do poema de Luisa Villate e do coral de perlas de María Casares foi para que vos lembredes sempre desas grandes mulleres galegas. Ademais, polo corte de Pedrosa non vos preocupedes, xa que non está morto, nin de beber licor café ou ben se despertará pola noite. Quería que reflexionasedes sobre a vida e a beleza da nosa terra galega a través do camiño de Santiago. Unha forte aperta a Arsène Lupin. Así que eras ti. Arsène Lupin, eras ti todo o tempo. Bueno, un aplauso para Arsène Lupin. No, equivocouse a posta na traducción. E tamén, bueno, pois nada, isto todo, vale, entonces ahora xa, o que queda é, bueno, os créditos o mesmo que antes, gracias por tal. Se tenéis interés, é un pequeño comunicación que publiquei sobre o Camiño de Santiago, isto sobre tamén como utilizar algunhas técnicas de teatro, vale, que podes buscar Modesto Corderi, e a veces salen algunhas cousiñas desas, ou se tenéis interés, mandando un email, vos lo envío, son uns documentos en PDF, e algunhas técnicas de didácticas, unhas envías didácticas para utilizar o teatro. Cosas que fixemos aquí, o do Luz, o de Chirá, tal, e despois, ao último, a canción compúxena cunha aplicación de inteligencia artificial, que lle metí unha letra, a letra tamén me axudou a facer o ChatGPT un pouquinho as rimas, sobre Lupin, e entón isto se debe a música completamente. Que tú das a letra e a canción está feita totalmente se queres, volvemos a letra, e metí un pouco de poema de Luisa Villante tamén. Entón, o que explicamos ao principio de todo, aquí está a letra, non? Un pouco as sombras da noite, está bueno. Non é perfecto, ¿vale? Mira, tú ahí si querés, mira. Ahí vengo con el de Luisa. Porque tú la analiza tal, tengo un toque ahí, pero bueno. Pero tenga un toque, ¿no? Un toque, es una canción que puedes componer con un tema que te está memorizado, que te ponga una canción con eso. Es normal porque a industria musical brasileira é moi potente. Solo que en inteligencia artificial sempre vas a ir claro, vamos a ver más cariño. Okay. Efectivamente, é matemáticas. Exacto. Como usamos algoritmos. Sí, eso ahí no lo encontramos tanto, pero bueno. Un país que no se propio xa é eso que hacemos. Claro, por estadística. Exactamente. Bueno, pues aquí está mi email, ¿vale? Modesto Corderi, @edu sin pagar. Bueno, la carta toda. Cualquier cosa, pues pueden escribir, encantado, con la columna. Sí. Seguramente. Vale. Los peregrinos. No rezamos. Pues ahora vamos a rezar. Es verdad, es verdad. Muy bien. Pues nada, gracias, muchas gracias. Se tenéis alguna pregunta, alguna idea, eu encantado. Temos 5 minutos para meter recollo o tenderete. Un momento, bueno, sí, dime. É super divertido, con moitas posibilidades, pero claro, eu penso 25 persoas na aula, Faz grupos, eu teño nos grupos de castelán que están no DON, teño 31. máis moitos estranxeiros, todos os países ucranianos, a maioría. O que faz, por exemplo, este xogo de 4, tes eses 4 e o resto tamén participa porque fan as preguntas. E logo cambias o ese sí. Por exemplo, o de luz, o de cambiar, escolles a 10,
fan ese tal, outros leen, claro. Sí, Claro, o que observa tamén pode participar de alguma maneira. No de facer o son, os que están aquí tapados, non, están escoitando, pero o resto está participando. O sea, que se te fixas, o feito de ter unha clase grande pode ser unha ventaxa para algúns grupos, algúns xogos. Lógicamente tens que dividir, porque non podes xogar todos ao mesmo tempo. Pero bueno, podríamos adultos, todos, los alumnos. O sea que, pero a veces os pequenos non funcionan, o que pasa é que os pequenos se encantan eso de xogo de rol. Ademais, agora tedes 2 horas, non? Na escola de idiomas. Depende, eu teño mañá e tarde, vai cambiar. No, pero quero dicir que as sesións son de 2 horas. As sesións son de, sí, 2 horas. Claro, isto vemos moi ben, porque cambias de actividades. Claro, pero isto que se dura 5 de minutos, nunha sesión dunha hora podes meter un xogo. Sí, Entende? Esta ventaxa que é moi modulable, isto podemos adaptar, ou por exemplo, comentar el texto ou ler un poema, ler un texto. Clásicamente, que se fai? Escribe, responde preguntas sobre este texto ou escribe un texto para demostrarme que entendiches ese texto. Pero nós, con isto de José de Castro, cunha imaxe xa me demostraron aos alumnos que entenderon o poema. Hai máis maneiras de aprender idiomas ou de demostrar comprensión lectora ou auditiva que é o clásico de escribir. O ser humano ten moitas máis cualidades, é dicir, o feito de expresión corporal, o feito de facer o tal, tamén é unha maneira de demostrar se entenderon ou non a súa perspectiva. Entón podes mezclar, a veces axudar un pouco en unha clase, pues, varios tipos de actividades, ¿no? Que haxa son, que haxa expresión corporal, que haxa un pouco de xogo de rol, é dicir, que non sexa mellor o típico, pois vamos a facer un comentario, escribir, facer gramática, vocabulario, meter un pouco máis, non? Aprender idiomas non é só ler, escoitar ou escribir, aprender idiomas é máis que eso, non? E cando lle das unha idea que, por exemplo, seguinte, que temos o Camino de Santiago é algo real, eso aos alumnos gusta tamén, porque está relacionado coa vida real. Os peregrinos teñen unha vida, non? É dicir, ou un policía ten que facer un traballo, non? Este de sair das aulas, ou de sair da aula está moi ben para, por exemplo, preposicións, para cambiar a situación espacial, antes, agora, para o uso do pasado, ou de interrogar as testemunhas é perfecto para o uso dos tipos de pasado, de distintos tipos de crear frases, non? E hai moitos miles de xogos, non? Eu a veces tamén dou cursos nos Cefores, no CAFI e tal, pois eso, collemos 3 horas ou facemos un curso de 12 horas e aprendemos estas técnicas para usar na clase. Pero, por suposto, que eso cada profesor ten que adaptar a súa realidade. O sea, eu digo é unha maneira, pero hai miles de maneiras, non? Unha última diapositiva. A última, vale, sí, temos que temos un minuto, bueno. A última diapositiva son os de Interpol, de Xapón e de outros países que nos mandan un vídeo. Como recuperamos a todo, danos a noraboa. Interpol Internacional, de policía, son policías, aunque non o parece. Todo lo que digo, todo. No te preocupes, gracias. Bueno, compañeros, hasta la próxima.